noneho haracu wambaye hagati y'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya Kongo nyuma y'uko ngo bakoze iperereza n'itohoza karundura ngo bakamenya neza ko abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bafite ubushobozi buhambaye basige bahabwa n'igihugu cy'Ubufaransa bugizwe n'intwaro karundura z'amadrone ikoranabuhanga rigezweho mu rugamba, yewe bikaba ngo byaranabafashije gufata umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bari kwinjiramo kugeza ubu. Izi ntwaro zikaba zikomeje kubafasha gukora ibikorwa bya gisirikare karundura biri gushegesha cyane igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abarundi. Ni nyuma y'uko ngo ibingibi bigaragaye, ariko noneho Ubufaransa ngo bushobora gucana umubano na Kongo hashingiwe kuri iyi ngingo. Ese amakuru yaturutse he nyuma y'uko bicikishije igikuba? Iyi ni operasiyo karundura tugiye kugaruka maze ubundi tugahereza amakuru y'ubwina kanuko kandi agaragaza iyi ngingo yatumye benshi bibaza niba koko ibi byaba byarabaye bikayoberana. Turakuha amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Hagati Perezida Neva yareye Karongo mu buryo bukomeye, arashinja bamwe mu bamwegereye bakora muri perezidanse ko ari ibyitso bakaba atari abakozi be. Arabashinja ko bamwe batamukorera ndetse akanabashinja ko ngo bafite izindi nzego bakorera, mu gihe ngo akomeza kugaragara nk'ahanganye n'ibibazo bikomeye ngo bakomeza gukora ibinyuranye nabyo. Ibyo byose ngo akaba atangaza neza ko adashobora kubyihanganira nyuma y'uko agaragaza neza ko ngo hari ibihangaje imbere mu gihugu, ariko ngo yasaga nk'ushaka kuvuga reveriyendera ko bucya bashobora kugirana ibibazo kuko asiga akora ibinyuranye n'ibyo avuze. Ibi kagaragazwa nanone kandi nuko ngo inzego zisigaye zivuguruzanya mu buryo bukomeye. Muri make guverinoma ye ngerasa nkaho ishaka gusenya ubutegetsi bwe kugira ngo abaturage babumone nabe nka perezida udashoboye kandi udashobotse muri iyi minsi bitewe n'ibibazo karundura bikomeje kumvikana muri iki gihugu. Hagati aho ubu noneho ibintu byadogereye, ubuhamya bw'umwe mu basirikare wongeye kugaragaza neza uburyo ki Mbayahaga Isidori, umwe mu bapasiteri bazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, wiyeguriye ibyo kuvuga intambara akava mu by'Imana, akagaragaza ngo uburyo cy'igisirikare cya Kongo ndetse ngo n'icy'u Burundi ngo basigaye bakomeye mu buryo bukomeye. Ubona hano yakanavuga neza ko ifatwa rya Uvira tazigera ribaho. Byamaze kugaragara neza ko ari intasi karundura ikorera Neva nyuma y'uko ngo yohereje intasi ku butaka bwa Kongo maze ubundi zikavumburwa n'abasirikare. Izi ngo zakoreshaga abanyamurenge zikanatuma nanone kandi hamenyekana amakuru y'abagomba kwicwa ndetse n'abarahura n'ibyago bikomeye ndetse mu gisirikare babinjijemo ari benshi. Ibi ni ibikorwa kugeza ubu benshi bakomeje kwibaza mu gihe Neva yakunze kugaragarana n'uyu mupasiteri. Inkuru mutamenye kuri uyu mugabo wakomeje kuba kasamutwe ndetse akanatuma ibintu bisubirira udubi, turaza kuzigarukaho tuzikubwire neza, tugwa amakuru yimbitse kwinginga tunakubwire nuko bimeze kuko ibintu byasubiye urudubi. Ariko Burundi haracyari amakuru menshi. Igitega mu joro rishira kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2026 humvikanye amasasu menshi, hibazwa niba hari ibitero byaba byagabweyo. Uyu no murwa mukuru wa politike, benshi haribazwa niba koko nk'arabo baba bafatiyeyo ngo bagerageza kugaba ibitero bikomeye cyane ku ngoro cyangwa se ku biro bishinzwe gahunda za leta. Iki ni ikibazo kugeza ubu cyacicishije igikwa mu buryo bukomeye nyuma y'uko bigaragaye neza ko Burundi bumaze iminsi butari sefu ndetse ko n'ibitero byo muri iki gihugu bishobora kuba bizaba vuba cyane. Bikagaragazwa ngo na operasiyo nyinshi zakomeje kugenda zivugwaho ndetse zikagenda ziririmbwa kenshi. Ibi turabigarukaho tukubwira amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Hagati aho urugamba muri Kibati ku butaka bwa Kongo rwakajije umurigo. M23 yagabwe ibitero simusiga n'abarwanyi ba FARDC. Ibikaba ibitero bikomeye cyane ngo bigamije kwambura ko gace abo barwanyi, ariko ku rugamba rumeze ndetse nuko opposition zatangiye nyuma y'uko bagabweho ibitero simusiga kugeza kuri uru rwego nabyo bikomeje kuvuza ubuhuha. Turaza kubigaruka tugwa amakuru y'ingenzi kuko twamaze kuyatohoza. Reka tukwakire kuri izi page zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko muherereye hose, twongere dore maze tubane. Ahangaha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushaka bari bwo bwa mbere uhageze, niba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho. Tayari urugamba rurageretse, ibikorwa bya gisirikare biri kumvikana ku butaka bwa Kongo byivanzemo icyo biti sosi yagwemo inshishi, kuko ngo bafite amakuru y'ingenzi kandi akomeye k'insinzwe y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'igisirikare cya FARDC ngo bitari bya hano hafi, kuko ngo biri guturuka i Burayi ngo nyuma y'uko ngo M23 intare za Sarambwe ngo bakomeje gufashwa n'igihugu cy'Abafaransa mu kubona intwaro karundura zirimo n'izigezweho zifashishwa imbere ku rugamba zazengereje bikomeye cyane abasirikare ba FARDC ndetse
n'abarundi bikarangira bataye imirongo ya mbere y'urugamba ndetse bagahunga mu bice byinshi. Ibi bikorwa bya gisirikare bimaze iminsi ngo bikorwa iperereza ndetse n'itohoza karundura ryashyizweho umukono n'abashinzwe iperereza mu gisirikare ngo bakamenyesha Neva ndetse bakanamenyesha n'umukuru w'igihugu cya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko hari intwaro zikomeye zagiye zigaragara zirwanishwa imbere ku rugamba, ariko noneho ngo uburyo zarwanishijwe ndetse n'uburyo kizazengereje igisirikare cya Kongo bikarangira ngo babuza amajyo n'amaza, bikarangira bataye urugamba mu bice byinshi birimo Mwaye Parato naho Parato yewe na Uvira bakayita ngo zose zaturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngizi ntwaro rero zigizwe ngo n'amadrone ariyo yiswe Progisi. Aya n'amadrone azwi ku rwego rwa Shehida cyangwa se yandi bwiyahuzi ngo yakorwaga mu buryo bwihuse cyane, ngo ashobora kuba yaratanzwe arenga ibihumbi ku buryo yagiye yifashishwa mu bitero byo kuba barasenyaga agatsiko cyangwa se imirongo ya mbere y'umwanzi. Ibi ngo bigatera asirikare ba FARDC ngo kubura stabilité ndetse no kubura uburyo ki ngo bakwirwanaho. Nanone kandi ngo hagaragara izindi ntwaro karundura ziganjemo izikomakomeye. Izi ni intwaro ngo zagaragaye zisharinga bikomeye zikageza n'ibibombe ku butaka bw'u Burundi. Ni intwaro bavuga neza ko ari BM21 zivuguruye ndetse n'ubwirinzi karundura bwo mu kirere bwiswe Air Defense System, ariko noneho bugezweho. Ibi ngo byatumye ibintu bisubirira uduye mu buryo ku rugamba, bitera guhungabana kw'abasirikare ndetse no kubona neza ko igisirikare bahanganye atari ma 23 nk'inyeshamba ngo kabwo ari abasirikare b'u Rwanda. Ibi bikaba byaratewe ngo n'Ubufaransa bwemeye ngo gufasha ma 23 mu rugamba karundura bahanganyemo n'ingabo za Kongo imbere ku rugamba hano mu bice bitandukanye bya Kongo. Usibye kandi nanone izo ntwaro ziracyifashishwa mu buryo bukomeye mu bice bitandukanye biri hano mu kibaya cyitwa ngo ni Tanganyika, aho mu bice bya Makobara mu misozi hejuru ngo intwaro zikoreshwa zose zaturutse mu Bufaransa ngo nyuma y'itohoza ryakozwe. Abategetsi barimo n'abatajenjetse ngo bamaze iminsi bagira inama ikomeye cyane perezida w'iki gihugu ko agomba gucana umubano byihuse cyane n'umwe mu bantu ngo ba mbere ngo bari kumugambanira ngo nta wundi ngo ni Emmanuel Macron, ngo akanatangaza ko igihugu cye ngo kiri mu kaga gakomeye kubera ngo Ubufaransa ngo bikaba byateranga ikindi kintu gikomeye. Ariko ibi bivuzwe nyuma y'uko intwaro ngo zagiye zifatirwa mu bice bitandukanye birimo hano muri ho Parato ndetse na Mwaye Parato Ruvunge, hagiye hagaragara intwaro zikomeye cyane zagiye zitangwa n'Ububirigi bufasha igisirikare cya Kongo ndetse n'icy'u Burundi mu kugerageza kurwanya ma 23 nyuma y'uko ma 23 yerekanye ibimenyetso ndetse ikanagaragaza neza ko ibyo bitero byose byagizwemo uruhare n'igihugu cy'Ububirigi. Ngo Kongo irashaka ngo uburyo kiyakwepa ndetse ikanagaragaza neza ko ngo na ma 23 hari ibihugu bikomeye biyiri inyuma. Iyi ntambara kuri Kongo irakomeza kuba agateranzamba mu buryo bukomeye, benshi ngo bakagaragaza neza ko ari ikintu cy'ingenzi kigiye kugaragarwaho ku butaka bwa Kongo gishobora noneho gutuma ngo urugamba rwongera kwiyongera mu buryo bukomeye. Benshi baratabaza bavuga ko uru rugamba rwo gutera icyo biti kikango n'ibindi byago bikomeye byagera noneho aho benshi bavuga neza ko hari impande zikomeye ziri gufashanya bikaba bibi cyane. Ma 23 koko iramutse yakira ubufasha bw'Ubufaransa mu buryo nk'ubwo ngubwo gishobora kuba iri gukora agatangaza gakaze cyane, ndetse igisirikare cya Kongo ndetse n'icy'abarundi baba bari mu byago bikomeye ngo bitegura urupfu rubaze neza, kuko abarwanyi ngo rwose ngo ntibongera noneho guhusha na gato ibyo bakora byaba ari amabara mu buryo bukaze cyane ku butaka bwa Kongo. Hagati aho reka tuvuge ku nkuru yacikishije igikuba iturutse muri perezidanse kwa perezida Neva, hari kwikanga bikomeye ko bamwe mu bakozi be akoresha imbere mu butegetsi ariko noneho baba muri Ntare Rushatsi House, ikaba intare ikorerwamo n'abasirikare igakorerwamo n'abasivile ndetse igakoramo n'izindi nzego zitandukanye zirimo amabanga yihutirwa cyane tangwa direct kuri perezida, ndetse hakaba inyubako icurirwamo imigambi myinshi irimo y'ubutasi, irimo y'imiyoborere ndetse n'irimo uburyo bwo gucungera igihugu. Aba bakozi bose bakontororwa na perezida kuko ariyo batangaho raporo ndetse bakamenya akantu ku kandi ku bibera hirya no hino, bakusanya amakuru ndetse bakanamenya byinshi mu bikorerwa mu gihugu kandi kurusha abandi bose bakozi, kuko bisa nk'ari bo bakozi bakuru bakorera mu biro bikuru bishinzwe igihugu. Aba bakozi rero ngo baragirwaho impaka n'uyu mu perezida nyuma y'uko ababutsi nabi akabatuka bikomeye, ababwira ko ngo batari abakozi bakeza umwami umwe ahubwo ngo bakeza bambi babiri, ndetse ko banyuranya n'imigambi ye bagamije kugira ngo bikungahaze ndetse ngo banonze igihugu mu buryo bukomeye cyane. Ibyo rero ngo ntago abyemera habe na gato, ngagiye gukora ibishoboka byose acisha umwe muri abo bakozi bose, ariko ubwo ngo yakomozaga no kuri Reverend Rakobuca ukuriye CNRD FDD ndetse ngo akaba umwe mu bantu ba hafi ngo ushaka kugira ngo noneho ngatembagaza ubutegetsi bwe. Neva yariye Karungu avuga ko ibyo byose amaze iminsi abibona ngo ariko ngakicecekera, ngo ariko muri iyi minsi noneho arashaka kugira ikintu akora kugira ngo agaragarize isi yose ko ibyo byose
byose bikorerwa imbere mu gihugu byose abibona kandi ngagira n'icyo akora kiratuma ngo ubutegetsi bwe bwongera kugaruka ku murongo. Uyu mugabo utajya imbizi ndetse usigaye muri iyi minsi yarariye karungu agaragaza neza ko ibikorwa byinshi bibera imbere mu butegetsi bwe byose byabaye nka porogisi cyangwa se kwica amategeko nkana atakibyemera. Aremeza neza ko ibyo byagiye bikorwa hashingiwe ku kuba ngo benshi mu bakozi be baragiye bamwiyomoraho ngo bakagerageza ngo gushaka gukorera abandi ndetse bakanavuga n'ibihabanye nawe, ibyo byose atakibyemera habe na gato kandi gagiye kugira icyo akora ibintu by'akazi. Hagati aho mu Burundi haracyari amakuru menshi. Umusirikare w'umurundi wiyandagaje bikomeye cyane Mbayahaga Isidori umaze iminsi yaratawe ubupasiteri bikarangira yiyeguriye intambara, ariko amakuru yo ku rugamba yavugaga byo byagaragaraga neza ko hari byinshi azi ku buryo yamaze no kwemeza neza ko igihugu ngo cy'u Burundi cyifitiye ngo nicyo bita air defense system ngo zagiye zishinishirwa no mu bice bya Uvira ku buryo abarwanyi ba M23 batazigira bakanagira muri aka gace bafite amahoro. Mbese yari yaramaze guhanura byinshi byarigiye biba, ariko noneho bigatungurana ko bwari ubwiyemezi no gutanga amakuru y'igihuha gusa agamije gutera ubwoba ndetse no gushaka gucobya mu buryo bukomeye cyane ngo bavuga ko igisirikare cy'u Burundi kidashobotse cyangwa se kidashoboye. Nyuma y'imyigambo myinshi cyane agaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi ngo cyakoze agatangaza mu buryo bukomeye ndetse ko cyitoje mu buryo budasanzwe. Abarwanyi ba M23 byarangiye binjiye mu mujyi wa Uvira, ariko nk'icyatunguranye cyane bamwe muri bo barwananaga n'abarwanyi batamenye neza ko ngo ari abapasiteri, ariko nanone ngo akabasirikari benshi bazanwe bakambara impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi bambaye gutyo, ariko ari abanyamurenge. Aba bafashaga abasirikare kujya gutara amakuru y'umurenge no kumenya neza aho abanyamurenge baherereye, ngo bakabafasha kugira ngo babatange bamwe bishwe abandi bafungwe, ngo bakekwagaho ubugambanyi n'ibindi bikorwa byinshi ngo byabishigikira M23, ariko abasirikare ngo batunguranye mu buryo bukomeye ubwo bavuga ku rugamba berekeza mu gihugu cy'u Burundi, bikarangira bakuyemo ya myenda ya gisirikare bakagaragara bifotozanya na Isidori Mbayahaga, ndetse bikagaragara neza ko uyu mugabo atari umupasiteri ahubwo ngo ashobora kuba akorera igisirikare, ari umutasi anahiga amakuru y'ingenzi kandi akomeye ageza kuri Neva, kandi ngo makuru akatangira igihe ku buryo ngo n'inkuru zose yasesenguraga n'ibindi byose avuga ku gisirikare yabaga bizi neza kuko yabaga afite amakuru aho yakuye, kandi ayo makuru akaba y'ingenzi cyane kuko abayamwohererezaga n'abayamubwiraga babaga bayakuye ahantu h'ingenzi kandi hakomeye hagaragazwa neza ko hagombaga kumvikana. Ubutegetsi bwa Neva bwasebye mu buryo bukomeye kuko intasi yabo Karundura ngo itari yakamenyekanye. Uyu musirikare wavuze ibi yayigaragaje ibimenyetso ndetse anerekana neza uburyo kibi byose byagiye bikorwa, ibigaragara neza ko igihugu cy'u Burundi gikoresha Mbayahaga mu butasi, ibyo benshi batari bazi. Hagati aho umusirikare w'umurundi bivugwa neza ko ari we wandagaje uyu mugabo, ariko we akaba yamaze kugaragara. Biravugwa neza ko ashobora ngo kugira ibyago mu buryo bukomeye, ariko benshi bemeje ko ngo yaba yaratorotse igisirikare akabarizwa ku butaka bwa Kongo. Hagati aho Igitega amasasu yavuga ntibiramenyekana neza niba ari amasasu yarashwe ku nyubako za leta cyangwa se akaba yaraswaga ku basirikare. Ntiharanamenyekana neza niba ari igitero kiruye cyaba kinjiye imbere mu butegetsi. Amakuru y'ibanga yose ava ku ngingo nta hantu na hamwe aravugwa. Ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare bigaragaza neza operation n'ibikorwa bya gisirikare kubera kuri ubu butaka biracyari icyo bita amabanga, ntabwo byoroshe. Iri joro mu Gitega byari byakaze. Reka tuvuge ku ntambara ikomeje kumvikana hano muri Kibati nyuma y'uko M23 itangaje ko muri iki gitondo yatatswe na position z'urugamba z'abasirikare ba FARDC, abacancuro ndetse n'abasirikare ngo b'abarundi aho bashaka kugira ngo barwanye ababarwanye mu buryo budasanzwe. Ni ibikorwa bitari byitezwe kuko hari hazwi neza ko aka gace gatekanye, ariko ngo babyutse noneho ngo bagabwe bitero simusiga bigamije noneho ngo kubarimbura burundu. M23 ishinja MONUSCO mu buryo bweruye ko ari isigaye tanga amakuru y'ubutasingenzi kandi akomeye agaragaza neza intege nke za M23 ziri bikaba bikorwa rutura biba bigamije kugira ngo M23 yamburwe uduce. Kibati ni agace gaherereye hafi na za Warikare, kakaba agace k'ingenzi cyane ku buryo katangirizwamo urugamba rushobora guhita ruhana imbibi na hano Masisi, bikarangira ngo intare za Sarambwe zitangiye guhamba ibice byinshi muri Masisi. Hahise hoherezwa umusado wihuse cyane ugamije gusubiza ibitoro biri porogisi nk'ibyo ngibyo bigamije gusubiza inyuma abarwanyi. Benshi mu babonye neza uko aya makuru yatangiye bemeza neza badashidikanya ko ibyo bitero binini kandi bigari M23 itabisubije inyuma bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri position zabo z'urugamba bidashobora kwihanganirwa na gake, aho bavuga neza ko barakora ibishoboka byose bagasubiza inyuma ibyo bitero hadashingiye ku kuba ngo hatagize ikitaweho byaba bibi cyane nyuma y'uko bikaze. Si ibyo gusa, ibinombe ubutegetsi bwa Kinshasa bwahaye General Neva ngo abicunge ku butaka bwa Kongo, ubundi atanga abasirikare bapfira imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano byamaze kuba kasamutwe mu buryo bukomeye. Ambushi Karundura
yari irimo abasirikare bari mu makamyo ane yose akaraswaho ndetse bikarangira nta n'umwe uramutse. Biravugwa neza ko umubare utaramenyekana, ariko ni icyago gikomeye cyongeye kugwira Burundi nyuma y'uko M23 ikomeje kurya runono mu buryo bukomeye abarwanyi ba FARDC ndetse n'abarundi, ariko byagera ku barundi bari kujya gucunga ibinombe ngo byasigaye mu duce M23 itarakandagiramo turi mu nkengero za Uvira, byo bikaba ibindi bindi. Biravugwa neza ko bamaze guhanwa bihanikiriwe mu buryo bukomeye. M23 ikomeje gukorogoshora no gukora mu mutwe abarundi ndetse na General Neva ngikizabavana muri Congo bagiye kuzakibona. Ibintu byahinduye isura mu buryo bukomeye. Iyi ni operation y'umwihariko kandi ikomeye cyane, tujye kwinjiramo akantu ko kandi kuko amakuru yamenyekanye maze ubundi tukaguhereza neza uko imeze. Ibintu byahinduye isura mu buryo bukaze cyane. Nanone kandi ku rundi ruhande Perezida Faci Beto Felix Antoine Tshisekedi ari ku butaka bwa Angola kuva ku tariki 5. Biravugwa neza ko agomba kumara hafi iminsi 2 akaza kuri tariki ya 6 mu ijoro agomba kugera Kinshasa. Yamaze kuganira na mugenzi we Joao Lourenco, baragiye inama mu buryo bukomeye uburyo kingo binginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigashora imbaraga karundura mu bikorwa ngo bya gisirikare biri kumvikana ku butaka bw'iki gihugu, maze ngo u Rwanda rukamburwa imbaraga ngo kuko ari rwo rutiza umuriro M23. Ku ngingo y'ibyigwa hari umutekano ku burasirazuba bwa Kongo ngo ukomeje kwangirika mu buryo bukomeye, n'uburyo Kinshasa ngo yakwigaruriza ibice byose birimo aba barwanyi ngo bakabikorwamo ku gitutu Amerika kidakinishwa. Ngo nyuma y'uko byamaze kugaragara neza ko ngo Amerika ifite ubushake bukomeye cyane bwo kuzana ingabo muri iki gihugu zigomba gukora ubugenzuzi bw'abashotorana n'ibindi bikorwa byinshi bikomeza kwibasira ngo ubusugire bwa Kongo, Tshisekedi aravuga ko yari Karungu mu buryo bukomeye. Yegerwa n'itangazamakuru yishyuye amabanga akomeye cyane agomba kugarukwaho aka kanya tukakubwira neza uko agomba kubigenza kugira ngo yerekane neza ngo imbaraga afite. Ibyo byose ni inkuru zihutirwa cyane turi buze kugaruka maze ubundi tukagusesengurira neza uko bimeze. Twamaze gutoza amakuru y'ingenzi kandi akomeye kuri iyi ngingo. Hagati aho abakomando ba M23 bafite gahunda ikomeye cyane yo kongera gusapurayizinga ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo bavuze nyuma y'igihe kinini yuko ngo noneho bagomba kuzagira ubutegetsi buhamye, bari guteganya kuzongera guha amahirwe Kinshasa yo kwemera neza ko ari abanyekongo bamara kubyanga ubundi bakihagararaho ngo maze ubundi bagatangira gutsora umushinga ukomeye cyane wuko ibice byose bamaze kwigarura byakwigengwa, maze ubundi noneho Kinshasa ntikomeze kubagabaho ibitero by'umusubirizo byo kwica abaturage kuko igihe bamaze bahanganye n'ikibazo cy'umutekano ngo gihagije bakeneye amahoro mu buryo bweruye kandi bagomba kuyashakisha bakoresheje uburyo bwose bushoboka. Ese ubu buryo buzabahira? Iyi ni ingamba ikomeye cyane ngo bagomba gufata bakoresheje icyo bita ubwenge ndetse n'imbaraga karundura bamaze gukusanya. Ibi byose katubigaruka maze ubundi tubikubwire tunabigusesengura akantu ku kandi muri amakuru yihutirwa twamaze kugutohoreza ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese ahane ku muyoboro mugari makuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri bashaka bari bwa mbere uhageze reba munsi gato cyane ukandi like ndetse na subscribe maze ubundi dukomeze neza muri amakuru dukomeza kukugezaho gatanu ku kandi. N'amakuru akomeye yihutirwa cyane. Ubutegetsi bwa Neva buri kureba yuko arika mu buryo bukomeye kuko bukomeje kubabarira ku butaka bwa Kongo. Ibinombe by'amabuye y'agaciro byatanzwe na Kinshasa biri gukomeza noneho gukora ibara mu buryo bukomeye. Bivugwa neza ko Kinshasa imaze iminsi ifite impungenge zikomeye ko M23 ngo noneho igiye gukoreshana mu buryo bwa nyabwo nyuma y'uko ngo ikandagiye Makobora igiye no kwerekeza Karemi, igiye kubona neza amabanga yahishwe benshi yuko igisirikare cy'u Burundi ngo gikorera kandi kikaba girinda ibinombe byinshi byagiye bihabwa Neva wemeye gutanga ingabo ngo zipfire ku butaka bwa Kongo atitaye ku baturage cyangwa se ku buryo kingo igihugu cye kizaba kiri mu byago bikomeye. Ibi ni ibinombe bivugwa neza ko biherereye Makobora 2 hagati ibirometero birenga 13 kugira ngo kandagire Karemi. Ni ibinombe karundura bivugwa neza ko bimaze iminsi biri kugeranirwa na M23 ngo bikandagirwemo bicukurwamo Casterite ndetse na Korota. Bivugwa ko imodoka za gisirikare zimaze iminsi zambukirizwa ku nkombe ikiyaga cya Tanganyika zerekeza neza muri iki kibaya cya Tanganyika arizo zangiye kubonwa n'abarwanyi ba M23 hagana ku gicamunsi cyo ku tariki ya 5 aho izi modoka zarenye arizo Tata. Izi ni modoka zinjirwamo n'abasirikare ari benshi kandi bafite n'ibikoresho bigaragara neza ko biteguriye urugamba mu buryo bukomeye. Abo basirikare bari muri za diploma rutura ziri kongerwa imbere ku rugamba kugira ngo zijye gufasha abasirikare ngo maze iminsi bararambiwe, ariko izenye zo zakubitanye n'ubuva gusenya mu buryo bukomeye nyuma y'uko M23 ziriye ambushe karundura bikarangira izirasheho ndetse abasirikare kwinyagambura bikayobirana. Bivugwa ko intare zategereje abasirikare bose bakinjiramo maze ubundi bakabategera aho bita mu musozi rwagati nyuma y'uko ngo basanze ibiti byaguye mu nzira. Batunguwe no kubona amasasa aturuka mu mpande zose zigera kuri 3 bashizwe mu nyuguti ya U, birangira barashwe ntawe kwinyagambura urimo bagerageje gusubira inyuma
naho basanga abandi babafashe mpiri birangira batabonye neza inzira yo gucikiramo. Abahasigaye biravugwa neza ko bamanitse amaboko ariko nabo ari intere mu buryo bukomeye ku buryo Neva nawe inkuru yumvise nyuma yo kubura umuha amakuru ndetse n'ibimenyetso by'ibyabaye ku basirikare be. Bivugwa neza ko yarashoye mu kurinda ibinombe bye by'amabuye y'agaciro yahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo muri iminsi biri gutagitingwa n'abarwanyi ba M23. Iki ni igikorwa kidasanzwe cyongeye gukura umutima bikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi kimaze n'iminsi n'ubundi cyaracitse intege mu rugamba, ndetse n'abasirikare benshi bakavuga ko bamaze kurambirwa imirwano bashorwamo n'ubutegetsi bwabo kuko ngo arizo kugira ngo bakomeze bapfira imbere ku rugamba, nyuma y'uko benshi muri bo babura irengero bikarangira bataye urugamba, abandi bakishora mu bikorwa ngo byo kwiyunga ku bazarendo ngo ariko noneho abaturage, abandi bakishora mu bikorwa byo gutoroka, abandi bikavuga ko bagiye muri M23. Ubu noneho ubutegetsi bw'u Burundi bwongeye kumva inkuru mbi nk'iyi ngiyi yongeye gukura umutima batari bake ku buryo ngo koherezwa muri Kongo bisa nko kujyanwa ikuzimu nk'uko babisigaye babisobanura muri iyi minsi. Ubwoba n'ikikango basigaye bafite noneho ku barwanyi ba M23 cyariyongeye cyane nyuma y'uko ngo babuze ubugenzuzi n'amakuru yizewe cyane ashobora kubava imbere ku rugamba mu bugenzuzi bw'ibikorwa baba bagiyemo. Nanone kandi ko boherezwa mu buryo kugeza ubu busa nk'aho ubwo mwijima nabo bari ku nyungu zabo bwite batagamije kurwanira ubutegetsi bwa Kinshasa, nabyo bisigaye biteza inkeke mu buryo bukomeye ku buryo bikekwa neza ko ngo n'abasirikare ba FARDC cyangwa se abazarindo babagambanira bikarangira batsinzwe imbere ku rugamba. Ibi nanone kandi bisigaye byarafashe indi ntera ku rwego rwa nyuma, hasesengurwa amakuru avuga ko abasirikare b'abarundi benshi basigaye bahatirwa kuza imbere ku rugamba ariko baba bazi neza ko kugaruka rwose ari misiyo itazapfa kubashobokera. Ibituma Neva nawe yizera neza ko ari mu rugamba ariko kurutsinda nawe bikaba ikibazo gikomeye, kandi niyo mpamvu ari gufata imyanzuro isa nk'aho ari iyo busazi, ariko nanone ngo abasirikare be bazashirira ku butaka bwa Kongo. Ubusesenguzi bw'ikinyamakuru Great Eyes cyamaze iminsi gitohoza neza umubare w'inyakuri w'abasirikare bashobora kuba barapfiriye imbere ku rugamba muri iyi minsi mike gusa ishize, ugaragaza neza ko abarenga 3,000 ari bashobora kuba baranahapfiriye, abandi bikarangira baburirwa irengero burundu, ndetse bikanavugwa ko arabagiye baburirwa irengero bari mu baturage ndetse bakindura abaturage ba Kongo mu rwego rwo kugira ngo badasubira mu gisirikare cyabo bakagirirwa nabi. Iyi nambushe rutura ibabaje Burundi nayo yongeye kongera kuvugwaho. Turakomeza kugenda dugutohereza amakuru tunamenye neza uko byagenze n'intwaro zahafatiwe, maze ubundi byose tubikugezeho muri amakuru yihutirwa cyane. Hagati aho Faci Beto uyu ni Felix Antoine Gisekedi kuva ku munsi w'ejo yabarizwaga Murangura, ari Murangura kwa Joao Lourenco nyuma y'uko ibikorwa bya gisirikare bimunaniye ku butaka bwe. Imitima yamaze kuba myinshi kubera uburyo ki abarwanyi ba M23 basigaye bakora advance z'agatangaza zamaze iminsi zizengereza bikomeye cyane position z'abasirikare be. Nanone kandi yamaze kubona amakuru menshi agaragaza neza ko kurambirwa ndetse no kutitabira imirwano ku basirikare bamwe na bamwe bamaze kubigira intego ku buryo bumva isaso rya M23 aho kugira ngo bashinga imbunda barwane bashikamye bagaragaza ko bakunda igihugu bemere bagipfire, abenshi bagahitamo gukora amakabo karenge bikarangira bisubiriye mu birindiro biri inyuma yaho M23 itagenzura. M23 ikazigendesha amaguru yemye izi neza ko abasirikare bagiye n'abazarendo ngo bafite umutima ukomeye barabarizwa byibura hagati y'50 na 40 bamaze kugabanyuka cyane kuko abenshi muri bo bagiye baturuka imirwano bikarangira bibera abaturage basanzwe, abandi bakiyunga kuri M23 bakarwanira igisirikare gihamye kuko igihe cyose bahungaga ngo bakubitanaga n'ibyago bikomeye by'uko FARDC n'ubundi byarangiraga bagambaniye akaba ari bisiga ku rugamba, ibintu bikabadogerana mu buryo bukomeye. Ibibazo byinshi biri imbere ku rugamba bidakemurwa, ibyo abasirikare batizeretse ndetse ngo badagaragaza neza umurava uko barinda ibice byose mu buryo kugeza ubu bwaho icyizere Gisekedi ko azaguma ku butegetsi muri 2026 kuko M23 yubatse cyane. Arimo kugisha inama Joao Lourenco amubaza icyo bakora mu buryo bwihutirwa cyane. Shuba ya mbere ngo nuko Amerika yemeye kuza gutwara amabuye ku butaka bwa Kongo, ariko nayo ngo ishobora gusigaye igitambo gikomeye cyuko ngo ishobora kwemera kubaha abasirikare babatoreza abo bafite, abandi ngo bakabafasha gukomeza inguni ndetse no gushaka amakuru y'abashotorana ngo bityo imbaraga z'u Rwanda kugufasha M23 zikagabanyuka. Nanone kandi ngo Kongo ishobora gucira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubahiriza amasezerano yashizweho umukono wa Washington ashobora gutuma byibura ngo urugamba rutabakarana mu buryo bukomeye cyane. Iyi ni
ingingo ikomeye cyane ngo bari kuganiraho ngo yazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nanone kandi bikaba ingingo ikomeye cyane kuko yakomeje kuganirwaho. Nanone Joao Lourenco kugaragaza ko ari uruhande nawe yafashe nabyo byahinduye indi sura mu buryo bukomeye, ku buryo Gisekedi asigaye yizera neza ko ari igihe kizagira ngo iki gihugu nacyo kikazajya mu bihugu bishobora kuzemera kohereza abasirikare bazakora ubusesenguzi ndetse ngo bakanafasha Kongo kumvisha neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo kingo nawe yatabara Kongo mu buryo bwihuse cyane hagendewe ku mutungo nawe ukenewe cyane wanarindwa mu buryo bukomeye. Gusa bakubitana n'urukuta rukomeye rw'uko ibice byinshi byafashwe na M23 nabyo barazwamo ibinombe byinshi kandi bivamo kasiterite ndetse na koruta ikenewe cyane ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo kasiterite nayo kuba ikenewe kandi kabigomba kugurishwa muri ibyo bihugu bikeneye cyane kugira ngo bikoremo amabatiri ndetse na za plakete z'amatelefone nk'uruganda rwa Apple cyane ruri muri Silicon Valley muri Amerika. Ibyo bitanga ubushobozi kuri Amerika bwo kudapfa kuboga mu kwibonye kuko abarwanyi nabo igihe bashinguka inyuma ari urugamba rutapfa koroha mu buryo bworoshye nk'ubwo ngubwo, kabone n'ubwo bakomeza kubagabaho ibitero muri iyi myaka iyo bamaze barwana. Experience ikomeye cyane yo kuba ku butaka bwa Kongo bisaba ko hari uruhande kugeza ubu rugomba kuba rudafite umutekano uko byagenda kose, ari nacyo Gisekedi ahora yemeza neza ko cyamugoye cyane kubera ko urugamba bigaragara neza ko barurwana nabo bafite izindi mbaraga kugeza ubu bivugwa ko zitazwi nubwo zijya guhishurwa bikarangira nabyo bibaye ikibazo gikomeye. Hagati aho ingamba nsha z'abarwanyi ba M23 ziracyari ikibazo gikomeye. Kugeza ubu barimo gushaka kurangiza umwaka none bafite icyo bita gahunda hamwe y'uburyo kibice byabo bagenzura banamaze kwaka Kinshasa bigomba kugenzurwa mu buryo bwonyine kandi buboneye. Ubu buryo bukaba bwa federalisme cyangwa se bwo kwigenga burundu. Barateganya kubutangaza nyuma y'uko Kinshasa yakomeje kubagabaho ibitero yitwaje ko abaturage batigeze babemera ndetse ko ngo batemera n'ubutegetsi bwabo kandi ko ngo bagirira nabi n'ibindi byinshi. Ibi shaka gushirwa akadomo. Barateganya ko bashobora gukoresha amatora yemeza neza za kamarampaka zo kwigomora ndetse no kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwaraniwe kubacungira umutekano. Ayo matora akazemeza neza ibikorwa byabo ko ari byo bibafasha kubaho kandi bakagira ubuzima bwiza. Kinshasa bambuye ubuzima nyuma yo kwifunza amabanke mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 by'umwihariko mu murwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ibikaba igikorwa cyica nkaho cyabaye cyica rubozo kuko bivugwa neza ko amafaranga yibwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byafashwe nanone kandi nk'agasuzuguro gakomeye kandi ganini gashobora gutuma aba barwanyi n'abafata izindi myanzuro zikomeye zo gufungura ikibuga cy'indege ariko n'ikibe cyegamiye kuri Kinshasa cyangwa se ngo Kinshasa isabwe uburenganzira bwo kuba yagwa aha hantu. Nanone kandi inzego zakora zikaba ari immigration ishingiye kuri abo barwanyi kandi yanatuma bo bagira gahunda ikomeye cyane yo kuba bagenzura uyu mujyi mu buryo bw'umwihariko. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyakomeje gushaka guteza ibibazo hagendewe ku kuba cyarashakwa kugira ngo gitangirizwe bitero simusiga byo kugira ngo umurwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Goma ugaruzwe nabyo byabaye imgaruzwa muhito bihinduka ikibazo. Ibyateye ikikango gikomeye cyerekana neza ko aba barwanyi nabo bashaka kuzakora ikintu gihambaye cyane. Ubugenzuzi bungana n'imyaka wose wuzuye uzuzura ku tariki 28 z'uku kwezi ubwo umurwa mukuru Kivu y'Amajyaruguru Goma wafatwaga. Ni ikimenyetso kinini kandi Kigali cyerekana neza ko Kinshasa itagifite imbaraga izarizo zose zo kuba zonjira muri uyu mujyi. Ibitero byagerageje kugabwa muri uyu mujyi byinshi cyane bigasubizwa inyuma n'ibindi byinshi byagerageje gutekerezwaho byose byabaye ikimenyetso simusiga cyerekana neza ko nta kabuza abarwanyi bazakontorora ibice kandi bakagira imbaraga karundura. Nyuma y'uko bibatse bidasanzwe bikarangira babonye n'umusade w'abasirikari bemeye ko biyungaho batagira ingano. Nanone kandi bakaba barabonye n'ubushobozi bwo kugura ibikoresho kandi bakaba bafite none inzego zose zifatika zirimo z'umutekano, ubutabera ndetse n'abashinzwe societe civile. Ibi byerekana neza ko ubutegetsi bwabo buva cyane bushobora kuzemerwa nka bamwe mu busesenguzi muri iyi minsi bwamaze kwandikwa. Amakuru y'ibanga ava mu barwanyi b'uyu mutwe muri iyi minsi bemeza neza ko bari gutegurirwa politiki hamwe itazongera kubagonga na gake nyuma y'uko bakomeza kwitirirwa u Rwanda ko ibyo byose bizageraho bikavaho. Ibikomeza kwereka Kinshasa ko izi mu byago bikomeye igihe cyose nayo itagira ikigaragaza ko izamarira aba baturage mu gihe kiri imbere. Si ibyo gusa, inzego zishinzwe ubutasi mu gisirikare ndetse n'imbere mu gihugu zitanga
raporo kwa General Neva zimaze hafi iminsi zirenga 6 zikora iperereza ku basirikare barenga 1750 baburiwe irengero mu kibaya cya Ruzizi muri byumweru bibiri bishize, bitazwi neza niba barashimuswe cyangwa se baragiye mu ngabo zirwanya ubutegetsi bwa Neva cyangwa se bakaba baraburiwe irengero burundu bishwe n'abarwanyi ba M23. Zamenye amakuru akomeye cyane yuko baburiwe irengero burundu ndetse batanga na raporo ko batazi amakuru yabo, nyuma yuko bigaragaye neza ko M23 yari yabashigeshe mu ntambara ndetse yaranabagose, ariko ibi byose bikarangirana n'inkuru ivuga ngo ntago tuzi aho barengeye. Iki ni ikibazo gikomeye cyatumye Neva n'abambari be bacika urondogoro mu buryo bukomeye, kuko iyi ntambara ngibakoze mu nda mu buryo bukaze. Imiryango n'amasoko atandukanye y'amakuru yose yamaze gushira hanze amakuru y'ibanga agaragaza neza ko igihugu cyo Barundi kirimo byago bikomeye, kuko abasirikare bangana gutya kuburirwa irengero ntamenyekana amakuru cyangwa se akanono kayo biteje ibyago bikomeye ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi, ku buryo ibintu bishobora guhindura isura mu buryo bukomeye. Hagati aho muri Uvira abasirikare b'Abarundi ngo ntibigeze bavirira n'aba-FARDC ibitwaro byinshi by'akataraboneka biri kuva ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'u Burundi bikarongwa muri aka gace bigamije kwibasira M23 muri teritwari ya Fizi no muri bya bice biri hano mu bibaya bya Tanganyika hegereye Makobora. Birumvikana neza ko ari urugamba Karundura rwongeye gupangwa mu ndi sura nshya. Biragaragaza neza ko intambara muri kara gace igiye kubura bundi busha nyuma y'uko M23 imaze iminsi yirwanaho ikagaragaza intsinzi y'agatangaza mu buryo bukomeye, yanatunguye benshi mu buryo bwa nyabwo, ku buryo biri kugaragara neza ko nta kabuza hari ikintu cy'ingenzi kigiye kuzaba kandi kishobora kuzahindura byinshi muri urugamba Karundura rukomeje kumvikana, rwatumye noneho hacika ururondogoro mu buryo bukomeye. Bikanagaragara neza ko noneho nta uzaramuka niharamuka hafashwe ingamba zikomeye zo kongera kurwana bidasanzwe muri bikorwa byose bya gisirikare biri kumvikana ku butaka bwa Kongo. Ibi turaje tubisesengure tunaguhereze neza uko urugamba rumeze. Hagati aho FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barataka mu buryo bukomeye ko bagomba guhabwa abandi bapiloti basha, ngo bagomba kuba bazi kuvizira no kumenya neza aho ibirindiro bya M23 biri, kuko urugamba batangije rwo gutangira guhigisha uruhindi birindiro ndetse no kurwana imbaraga zikomeye cyane zikoreshejwe ikirere zimaze iminsi zaraciye intege n'abarwanyi ba M23 bifashishije ubwirinzi bwabo Karundura bagiye banyanyigiza mu bice bitandukanye, ngo byatanze umukoro ukomeye cyane werekana ko Kinshasa izakubitwa inshuro uko byagenda kose, kuko urugamba noneho rumaze iminsi rwumvikana ruzahinduka kasa mutwe ibintu byadogereye. Turaza kubigarukaho turaciwari kare tuguhereza amakuru y'ingenzi cyane akomeje kumvikana ko bacancuro bongeye kurondwayo. Biravugwa neza ko ngo harimo n'aba Black Water abanga ngo bafite gahunda ikomeye cyane kwigarurira ibice bikomeye cyane M23 rimaze iminsi rigaruye birimo na za Gatoyi, ariko kubera ko urugamba rutari rwatangira hari ibintu binini cyane byamaze gukorwa ku butaka bwa Kongo. Ibintu ntibyoroshe, reka tugaruke kuri izi ngingo zikomeye kandi zitandukanye tuzisesengure neza. Ni ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko muherere wose twongere dure maze tubane. Ahangaha ni ku muyoboro mugara makuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mu cyaka bwo bwa mbere uhageze reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri zi update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho aka kanya. Ni ingingo ikomeye kumva ngo hari raporo yahawe General Neva imbere ku meza ye imubwira neza ko abasirikare bagera ku 1750 bose barwanaga mu kibaya cya Ruzizi, barwana ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bakarwanya abarwanyi ba M23 batazwi umubare neza uko bangana, ngo bose baburiwe irengero. Ntibizwi neza ngo niba barapfuye cyangwa se bari mu gisirikare cya M23, ntibinazwi neza niba baraturutse igisirikare, ariko nanone kandi amasoko yizewe akerekana neza ko abasirikare bose bamanitse intwaro gikubita bikarangira baturutse igisirikare, nuko bwo aya makuru atemezwa neza cyangwa se ngagira uruhande ruyavuga byeruye cyane, kuko ngo ari ingenzi cyane ku mutekano w'abadashaka kuvuga aya makuru. Iyi ni inkuru yacikishije igikuba cyane nanone kandi yerekana Burundi ko budafite umutekano habe na gato, kuko abasirikare baramutse bariyomoye ku gisirikare bishobora guteza umutekano muke, kuko bari baza amabanga menshi harimo n'abakomakomeye bahabwaga amabwiriza bakanabwirwa n'ikijya mbere mu rugamba baroherejwemo kuri ubu butaka. Bigaragara neza ko gutsindwa na M23 benshi bitirira ko ari u Rwanda ngo rwarwanye muri iyi ntambara, byose byakuruye uruntu ndetse bikaba bigiye guteza icyo bita imyivumbagatanyi ihambaye cyane izatuma ibintu bisubirira udubi mu gihugu cya Neva. Benshi baribaza niba koko ubutegetsi nk'ubu ngubu bwabuze abasirikari bangana gutya buzongera gusubiza abandi ku mirwano, ariko ibi byose bimaze iminsi byigaragaza. Ibi byanatumye n'u Burundi kandi ngo bufata ingamba zikomeye kandi zikazi zo kurinda umutekano ku kiguzi byose byasaba, ariko noneho
noneho uyu mutekano ngo ukabushingiye ku mipaka by'umwihariko ngo iyo bahana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo nyuma y'uko ngo M23 igenzuye Uvira nk'uko babyita baravuga ko ari RDF ngo ubwo byose n'u Rwanda hose ngo habaye mu Rwanda ngo bazayifungurira kimwe n'u Rwanda nk'uko bamaze kubitangaza kuko batize umutekano wabo nk'uko babigaragaza ariko birashingira kuri abasirikare bose baramutse ngo barinje muri M23 cyangwa se bakaba baracakiwe nk'uko byamaze kugaragara bishobora ngo guteza umutekano muke kuko batanze amakuru y'ibanga ngari nabyo bidatuma abasirikare b'abarundi bahama mu rugamba bamaze iminsi batangiza biri muri bya bice birimo za Kamituga ndetse no muri teritwari ya Shabunda. Nanone kandi baramaze iminsi bafite gahunda ikomeye cyane yo gutangiza urugamba rwo mu mato rwagombaga kwibasira Uvira mu buryo budasanzwe uburyo cy'ibitero byabo byanetararijwe n'ubwato bwabo bugasenwa nabyo ngo bishingira kuri ayo makuru yabo basirikare ngo bashobora kuba barwana ku ruhande rwa M23 barinjiyemo ibyatuma M23 igira imbaraga zidasanzwe mu kurwana mu buryo bukomeye. Benshi bamaze iminsi bavuga ko abasirikare binubiye bikomeye cyane ibikorwa bya Neva ndetse ngo bakanasuzugura cyane intambara mu buryo bukomeye kuko babonye neza ko ariyo kwikungahaza ariko bo mu by'ukuri nta kibamarira bikanatangazwa neza ko igihe cyose banarwaniye kuri ubu butaka muri iyi myaka hafi 3 ishize batigeze bagira icyo baronka ahubwo buretse gushorwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo nk'ubucukuzi butemewe ubusahuzi n'ibindi byinshi byagiye bigaragara neza ko ari byaha by'intambara Neva yishoyemo abesha ko ngari kurinda imipaka z'igihugu cye ngo ziherereye ku butaka bwa Kongo no kurinda Red Tabara itakigaragara ndetse benshi bise ko ari igihuha gikomeye cyane yahimbye kugira ngo abone uko yohereza abasirikare mu rupfu kandi rubaze neza ku gaciro k'amamiliyoni ahawe na Kinshasa muri iyi minsi iri kubyinira ku rukoma ko yamarishije abasirikare b'abarundi nubwo batagize icyo bayimarira. Urugamba nkuru ngo rw'injyana muntu ruvugwa neza ko rwananiye abarundi mu buryo bukomeye ariko bakukomeza kwihambadika kumva neza ko ari abasirikare nk'aba ngaba baburi burengero nk'uko twakomeje kubigaragaza ko bamwe bagiye baturuka igisirikare bakibera abayeda abandi bakibera abaturage byose byacicishije igikuba kuko nta raporo nimwe batanga ko bakiriho cyangwa se ngo hagira amakuru bagaragaza baha Kinshasa cyangwa se Burundi. Ibi byose bikerekana neza ko rugamba bari kurwanamo kugeza ubu rukomeze kubana imberenge impande ebyiri arizo Kinshasa ndetse n'u Burundi. Hagati aho mu kibaya cya Tanganyika hafi no mu bice bya Makobora muri teritwari ya Fizi hahandi abarizwa barwanyi ba M23 twirwa no bamaze iminsi barwana mu buryo budasanzwe kugira ngo hatagira defense nimwe yongera gukontorwa n'abasirikari ba Kinshasa bahungabanya umutekano wa Uvira yewe no mu bice bya Minembwe nyuma y'uko bahirukanwe ariko noneho intambara ikakomeza gukara mu buryo bukomeye ngo nabo basubijwe inyuma birangira bagiye kwikusanya Uburundi ndetse n'abasirikari ba FARDC bongeye gufata imyanzuro isa nk'ahigayitse rwose nyuma y'uko bagaragarijwe ko bagomba gutsinda uru rugamba ariko noneho bikarangira byanze intwaro za M23 nyinshi n'umusada nawo ukongerwa nabo babikoze uko bazanye abasirikari batagira ingano ndetse n'ibikoresho byose birundwe Karemi aho bitekerezwa neza ko ariho bari gupangira urugamba nyuma y'uko hazanwe imbunda zakataraboneka ndetse n'amadorone abacancuro bakahinunda ku bwinshi bagamije kugira ngo bongere batangize ibitero bishya bigomba kwibasira M23 ngo bayikuye muri biriya bice. Kinshasa ivuga neza ko umubare muto w'abasirikari ngari utuma M23 ikomeza kubamenyera ariko ni baramuka bashoye ingabo nyinshi ku rugamba zizagendera umujyi umwe kandi zigatangiriza urugamba ahantu h'ingenzi ku buryo M23 zazabona uko yigobotora ngari byo bikorwa bizagira ingenzi cyane irugamba ariko noneho ibi birasesengurwa nkaho koko uburo bwinshi ntibugira umusururu. Kinshasa byara bikoresheje ariko itekanike yaranze M23 yari maze hafi by'umweru bitatu icana umuriro mu buryo budasanzwe ku basirikari bagerageje kwigarura agace ka Makobora ubundi babazengurutsa intwaro hejuru mu misozi nyuma y'uko bivuzwe neza ko bafatanyije na Tanzania ngo bahaye amakuru y'ubutasi bikarangira urugamba ruhindutse abarwanyi ba M23 bagasubira inyuma ariko mu buryo butunguranye cyane bakagaruka n'imbaraga z'umurengera ari nazo zatumye urugamba noneho rubayobera mu buryo bukomeye. Uyu musada uri guturuka Kinshasa ndetse n'Ibujumbura bivugwa neza ko ntacyo ugomba gukora nyuma y'uko Burundi buhombye hafi ubwato burenga 6 mu mirwano imaze iminsi yumvikana igamije kugira ngo bakore imfiritere muri Uvira rwagatari ibitero bihera byose bigapfubya mu buryo nk'ubwo guhumbya byagaragaje ubushobozi M23 yamaze gushira mu bwirinzi n'ibikorwa bya gisirikare bikomeza imbere kandi byinjira neza muri defense za mbere z'urugamba ruzarwanya abarwanyi ba FARDC mu buryo budasanzwe. Ubu noneho butuvugana uyu musada wa Kinshasa bivuga neza ko ugomba kuba noneho ugizwe n'abacancuro cyane mu rwego rwo kugira ngo bazane tekanike nshya ku rugamba kuko izakoreshejwe zose zimaze iminsi ngo zarakakaye mu buryo bukomeye ngabarwanyi benshi bari bamaze iminsi bararambiwe abo bose bashobora kuba baratsimbujwe ngo bakoherezwa mu zindi departement zitabarizwamo imirwano no mu bindi bice bagiye gucunga umutekano mu bice bya Ituri ngariko aba basimbuye biravugwa neza ko ngo baje bafite amaraso mashya gusa umuriro mu burasirazuba bwa Kongo muri ibyo bice uracyavuza
ubuhuha mu buryo bukomeye cyane. Kinshasa ntizi impamvu kugeza ubu yakora ngo igaruze ibice nyuma y'uko M23 ngo itangiye kurasa mu buryo budasanzwe nayo rwose yegera imbere, ngo byagaragaye neza ko aribyo byatumye bivana mu biganiro. Ubu noneho ngo ni imirwano ikomeje nk'uko byamaze kugaragara, igomba gusiga hari ubutsinze cyangwa se utsinzwe mu buryo bw'umugaragaro. Hagati aho ubu tuvugana ikirere cya Kinshasa noneho ngo cyararangaye. Byagenze bite? Ubu biravuga neza ko Etat Major imaze iminsi itabaza yandika za raporo nyinshi na za fax zoherezwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye ku bijyanye n'umutekano, bohereza abapiloti bashoboye kandi bazi gutoza bya nyabyo mu kureba ndetse no kumenya amakuru y'ingenzi cyane mu by'ubufatanye mu bya gisirikare, ngo bashigishe M23 baherereye mu kirere kuko indege zabo zose zimaze igihe kinini zigaragara neza ko zitatambuka mu bice bigenzurwa na M23, ngo drone nyinshi zikunze kubaca muri homye zikagera mu bice bitandukanye, zibikora rimwe ariko iyo bibaye kabiri ntizigaruka. Ibi bikagaragaza neza ko abarwanyi bashize ikoranabuhanga rihambaye cyane mu bice ndetse no mu mirwano barwana. Ibigaragaza neza ko urugamba rwakomeje kuba abantu imberenge, ano mpamvu ngo batsindwa cyane kuko intare za Sarambwe zagiye zibatega imitego myinshi. Ibi biratanga neza ikindi gisobanuro gikomeye cy'uko ikirere iyo umuntu yamaze kugifatisha ntawe ushobora kugicamo imfatire zikarwana neza, ari ingingo y'ingenzi yatuma intsinzi itaha ku ruhande rw'abayifite kandi ikora neza. Ari nabyo M23 ikoresha buri munsi, nubwo ntawe usangira n'udakoramo, ariko aho bigeze beretse Kinshasa ko bazagenzura ibice bitandukanye kandi ntawe uzabahagarika. Ubutegetsi bwa Amerika buriwe na Perezida Donald J. Trump bumaze igihe kinini bushaka kugira ngo bufashe ubwa Kongo mu kugerageza kugira umutekano ngo uhamye, ariko nanone kandi babategeka kujya mu biganiro igihe cyose batakurikije amabwiriza bahawe bagiye barekwa. Kandi noneho biragaragara neza ko Amerika icyo yitayeho ari uko ubufatanye bwabo bwahita bujya mbere, kandi noneho ibyo kuvuga ngo hari benshi ngo bagomba kugendwa no gufata uruhande bisa nk'ibyahindutse, ari nabyo biri guhabwa icyizere gike ko Gisekedi adashobora guhabwa inama ikomeye cyane mu gutanga ndetse no kwakira abarwanyi bashobora kwifashishwa mu bikorwa bya gisirikare ngo byo guhungabanya umutekano no kurwanira abaturage muri ibi bice. Hagati aho urugambi wa Rikare rwongeye gutangizwa bundi busha. Ibice birimo Gatoyi byongeye gutangizwamo operasiyo zidasanzwe za gisirikare zo kongera kubyigarurira nyuma y'uko bigaragaye neza ko abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bipozisiyona bazi neza ko urugamba rushobora kuzaba imberenge. Kinshasa rifite umugambi munini cyane wuko amezi 5 azarangira amasisi yose ramaze kwisubizwa, ahubwo ibice bitandukanye bitabarizwagamo n'abarwanyi ba M23 bigenda bifatwa kandi noneho imirwanire akara mu buryo budasanzwe. Ibikaba byaratumye noneho haboneka neza ubundi bufasha bwerekana neza ko atabagize igikorwa. Ibi bice byose noneho byagenzurwaga muri Warikare nabyo bishobora kuzataka uyu mwaka mu rugamba rusha M23 imaze iminsi yitegura. Hamaze iminsi hagaragara abarwanyi ba M23 bitegura ndetse bahawe imyitozo idasanzwe na General Sultani Makenga, bafite icyo bita imbaraga z'agatangazo zishaka kwegera imbere. Ibigaragara neza ko uru rugamba rushya kandi rukomeye rushobora kuzatuma ibintu bisubira urudobo vuba bwangu, aho benshi bavuga neza ko Kinshasa iri mu byago bikomeye mu buryo budasanzwe. Si ibyo gusa.